العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي والثلاثة من قوة والموضعين إلى بكم والله أحد والموضعين إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحمصي ثم إلى فاطمة بنت أبي بكر الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسلم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفرنا وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نهدي إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأزواجه والذرية ولبيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعبادك الصالحين ثم إلى أرواح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن موسى بن عبيد الله وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولادهم الجميع ثم إلى أرواح لمن سبب هذه القراءة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وبابا فاطمة بنت أبو بكر بن عبد الرحمن الحبشي
ولأهل هذه الحارة ولمن صلى في ذي المصلى ووالدي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى وتلالى بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعزقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آل محمد وسلم ربنا تقبل منا إنك غالب وأنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أنا يا بردون واستغفر أسلافنا وسلفنا ورضاهم الصالحون أن الله يدخلنا في نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلى هذه النية وكلنا جل صلاة من هذه الدنيا والآخرة بقراءة هذه في الدلال الحبيب علي بن محمد بن حسين على وسي أن الله يغفر لهم ويرحم ويدخل الجنة برحمته ثم إلى أرواح وجميع الأساتذة ومن سخن ولمن يحقق علينا أن الله يغفر لهم ويرحم ويدخل الجنة برحمته ولن يتأنى ويرزقنا بوتوا ومنوا ورسول وصلى الجاسر ويتبدل نصوه ولن يأتي كل سيد وإلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأعجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بإدراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. الحمد لله. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من ألم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الزغلان وتنتصر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد والا بحبيب عمل عنا ما نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا خضته العيون فيما ابتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سهوله وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار في تأكل معاني الجنان. انتشر منه فعال البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق نور. فتبارك الله إلا كريم بشرنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغان الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله عبد أرسله الله للعالمين بصيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمارا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الإدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويؤتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيعوا زلال شرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه نعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تحسيس للبشر الكريم
في تقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فلقد بدأت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين حاول وصف الكمال مطلق الحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب لمة إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأجالية بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة البشر لا كالبشر ونورا هير أفكار ظهوره وبهار فتعلقت همة الرقم لهذه الهروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لتفي بالأسر مئشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغيب الأقلام عن سنن من الخير الأنام ولكن هزاني إلى تدمين ما حفظته من سيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رؤيته في كون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داء التعلق بهذه الأدرات الكريمة ولعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي فيتراور في ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يهتم حركته فيه الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المضاء في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقه فيما حدث وما تقدم فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة هافية اهتصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفته من العالمين
فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها فدمته أحشوها بمؤونة الله محافظة على حق هذه الدرات وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه عالما ولا إلالا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa munzu aliqad bihi hadhihi ad-duratul maknuna wal jawharatul masuna wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa batihaj biqurbi zuhuri aki hazal siraj wal uyunu mutasawwifatun ilal buruzi mutasawwifatun ilal tiqati jawahiri kunuzi wa kullu dabatin biqaisin nataqad bi fasihi il ibarah mu'linatan bikamalil bisarah wa ma min hamilit hamalat fi zalikal am illa atat fi hamlihal biulam min barakati wa sa'adatil hadzal imam walal tajalil ardu was samawat mutadammihatan bi'itri farahi bimulakati azrafil bariyah wa buruzihil iba min alamil khafai ila alamil zuhur ba'da tanakkulihi wa fil butuni wa zuhur sallallahu alaihi fa'asharallahu fil wujudi bahjatat takrim wa basata fil alamil kabiri ma'idatat tasrifi wat takzim biburuzi hadzal basharil karim Allahumma salli wa sallim asrafat wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ufu rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahina quruba wa nuwadihi azal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judi ilahi ala ahli wujudi tasij wa alsinatu malaikatuhu bitabshir lil alamin ta'ala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal qudratu kashafatina hadzal mastur yabza nuruhu kamilan fi alamil zuhur nuran faqa kulla nur wa anta yalhaqu hukmah ala tamallahu ala ni'mah min hawasil ummah an yahdura inda wadihil ummah
تأنيسا لجانبها المفقود ومشاركة لها في هذا السم الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من هول العين من فهم الله من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الشان والدرج رسول الله سلام عليك يا رب العشاء والدرج. سلام إليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق الكون بتواجد بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون والسر والسرور فاطربوا يا أهل المثاني فيا زار يغني والران واستضيء بجمال فقفل شراب سادين مستمر
صلى الله على محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi laki-laki yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidaknya dengan nama yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama kalian, alhamdulillah, dengan nama yang sangat bagus, yaitu Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad Farhan bin Muhammad Al-Kab. Semoga ini anak akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li sayyidil kaunain wa asyrafis thaqalain jaddil Hasan wal Husain, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ambatakallah nabatan hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tudhurhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتاباته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة، وله معاشه التي أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائض أقوياء من البرية، ومن نصر به تطرد الظروق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه في أشرب خصوصية، وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه
وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذ على نجم الصحاب إنانه وقد انبسط الكلام في التدوين ما أفاد من وقائع من مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عندك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل أشرف الصلاة وتسليم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهد بها فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الله بالأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساقيك ورسي إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحد حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيل وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بدايد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحلج المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك سميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم. اللهم يسألك الله ويأتيهم يا سلام وأن الحمد لله رب العالمين. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di perkumpulan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, di perkumpulan yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di musalla yang penuh dengan keberkahan daripada musalla Al-Habibul Barakah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi Al-Habsyi. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan apa yang mudah-mudahan senantiasa kita hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa yang kami hormati, kami muliakan
para habaib, para syiban, wabil khusus guru kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, begitu juga Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, begitu juga Al-Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, dan begitu juga orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, dan begitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf, dan banyak para habaib yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada antum sekalian. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sampaikan hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara demi acara, yang mana dimulai dengan pembacaan Yasin dan tahlil, kemudian pembacaan Maulid Simtud Durar karangan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, dan untuk mempersingkat waktu menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yaitu hikmah Maulid yang insyaallah akan disampaikan Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Nizar bin Ikram bin Idrus bin Syahab, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulig wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul muhtaramin yang kami muliakan, para guru, al-aba, para orang tua kami, Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, Habib Muhsin Abdullah Al-Habsyi, Al-Am Ali Al-bin Hamid, wa ghairhum min al-habaib wal asatidah, dan para guru-guru, orang yang hadir, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang yang mulia. Ini menunjukkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dikumpulkan di tempat ini hari demi hari, kita berkumpul untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain ini menunjukkan yang taksis, yang membuat ini acara, yang membangun ini perkumpulan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bermanfaat, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ada. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Allah berfirman, wa amma ma yanfa'un nas, dan setiap perkara yang akan memberikan manfaat, akan memberikan kebaikan kepada manusia, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, itu akan mantap, akan langgeng, akan terus menerus. Alhamdulillah, semoga perkumpulan ini, tanda bersambungnya ini majlis tahun demi tahun, hari demi hari, menunjukkan kalau ini ada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahbab, hafizakumullah. Banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini setelah melakukan salat berjamaah, alhamdulillah, salat asar, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada orang mengira aku berniat, aku ingin datang sini dari kemarin. Tak, niatnya antum, keinginan antum itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita meletakkan kaki kita ke sini, menggerakkan. Bahkan niat tidak akan datang kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, saking agungnya ini taufik, Allah enggak menyebutkan kalimat taufik di Al-Quran kecuali hanya satu kali melalui lisan Nabi Allah Syuaib, wa ma taufiqi illa billah, wa ma taufiqi illa billah. Imam Haddad radhiyallahu anhu berkata, bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khidlani kullu mufariqi. Bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu,
dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang taat bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala bi taufiqihi. Saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khidlani kullu mufariqi, dan sebaliknya. Orang yang jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melenceng. Jalannya tidak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Berkumpul dengan kita nikmat dari Allah. Keinginan kita itu nikmat dari Allah. Sayyidina Umar bin Makhramah radhiyallahu anhu berkata, "Ma had yuharrik ba'ah fil ma'siyah aw ta'ah illa wa yuharrikha Allah." Ma had yuharrik ba'ah, tidak ada yang bisa menggerakkan tangannya fil ma'siyah aw ta'ah, baik itu maksiat ataupun ta'at, illa wa yuharrikha Allah, kecuali itu izin dari Allah. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di sini, niat kita yang kita berkumpul di sini, kenapa kita datang, kaki ini tergerak, mata ini terbuka, semua hati ini mau dan selainnya, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengarah, oh ini aku mendengar nasihat, aku pun kesini. Enggak, ayuhal ahbab, al-hidayah minallah. Naam, kita mendengar nasihat, nurut itu wasilah ataupun sebab, kan, tapi hidayah minallah. Innaka lan tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Ma'asyarul hadirin hafizakumullah. Di zaman dahulu banyak orang yang berakal, orang yang pintar, itu kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melenceng jalannya. Dikisahkan, kita semua pernah mendengar cerita itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebelum zaman Islamnya, sebelum masa masuk Islamnya, dipertanyakan, wahai Sayyidina Umar, gimana engkau bisa berbuat dengan patung, kadang dibuat dari mainan, kadang dibuat dari roti, kadang dibuat dari halwa ataupun manisan, terus kalau mereka lapar, patung itu dimakan. Kenapa hal tersebut sampai ke akal manusia? Itu pun disembah. Kalau kita mau cerita akal, mereka ahli syuara, mereka orang pintar semua. Kalau kita cerita orang punya harta itu akan mendapatkan itu, mereka semua memiliki harta. Akan tapi apa jawab Sayyidina Umar? Hadhil uqul adallaha bariha. Akal kami di saat itu disesatkan oleh Allah. Disesatkan oleh Allah. Alhamdulillah, nikmat kita bisa berkumpul. Berapa banyak orang kalau dijauhkan oleh Allah enggak bisa hadir, walaupun orang pintar. Mereka akan ingkar, min ahlil bid'ah atau min ahli su'udzan, mereka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kita di sini akan kita sadar kalau ini semua nikmat dari Allah. Kita kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ayuhal ahbab rahimakumullah. Sering kita mendengar, kemarin kita mendengar ayat Nabi Allah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kita bercerita akan yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang asyidda wal kufar. Mereka orang yang tegas dengan orang kafir, menolak ajaran orang kafir, menolak apa yang dibawa oleh orang kafir, baik itu cara pikirnya, cara pakainya, niatnya, cara bajunya, cara rambutnya dan selain mereka tolak. Asyidda wal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Di antara sifat mereka tarahum ruk'an sujada, mereka suka ibadah, banyak salat. Setiap saat kalau kita lihat salat, yang kita dengar Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, setiap hari salatnya 1000 rakaat. Ayuhal ahbab rahimakumullah, setiap hari 1000 rakaat. Jangan kita pikirkan secara logika, 1000 rakaat kapan waktunya, sampai kapan? La ya ahbab, hadza sirrul istiqamah. Orang yang melakukan istiqamah akan faham makna ini. Orang yang selalu mengatur waktunya akan faham makna 1000 rakaat. Kalau kita hanya ngitung-ngitung, kalau 1000 rakaat, 1 rakaat berapa menit, dah habis, kapan mau makan, kapan. Itu pemikiran kita. Akan tapi orang yang telah berjalan di jalannya, orang yang telah masuk dalam hal tersebut akan faham seperti mereka yang di depan kita. Mereka orang-orang saleh, bahkan banyak daripada jad-jad kita, mereka sampai ke darjat tersebut. Salatnya 1000 rakaat. Imam Haddad radhiyallahu anhu, pagi harinya, makan paginya diceritakan 200 rakaat. Karena yusalli fi masajid tarim, masjid masuk sini salat, sampai karena setiap paginya 200 rakaat. Jangan ditanya berapa menit, akan tapi al-istiqamah ya ahbab. Orang yang terus menerus al-istiqamah, ketika orang istiqamah dalam amal akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalamnya. Tarahum ruk'an sujadan. Mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Kita bagaimana Al-Quran kita ya ahbab? Mungkin sehari enggak kita buka Al-Quran. InsyaAllah dengan hadirnya di majlis, walaupun 1 hari 1 lembar, kita berniat membaca Al-Quran. Walaupun sedikit ya ahbab, sehari 1 lembar, sehari 2 lembar, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana.
Ayuhal ahbab rahimakumullah, kita perlu memperhatikan akan salat kita ya ahbab. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia sujud. Berapa banyak ayuhal ahbab setiap hari kita ini bingung melakukan ini dan itu, kita lupa kalau itu semua dari Allah. Orang bisa berkata ini, berkata itu, mendekat, memberimu, tidak memberimu, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hara alaihi al-amr, ketika beliau mendapatkan perkara yang besar, qal hara ila sujud. Ketika datang perkara yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung sujud. Beliau langsung salat, qala arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Tenangkan kami dengan itu salat wahai Bilal. Kenapa? Ketika dengan salat beliau sallallahu alaihi wasallam sudah bersambung dengan Allah setiap waktu. Beliau tahu tidak fulan datang, tidak fulan berbicara, tidak fulan naik, tidak fulan menghancurkan, tidak boleh kecuali dari Allah. Beliau seperti itu akan tapi mengajarkan kita umatnya. Mengajarkan kita umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersujud, ketika kita bertakbir, semua dari Allah. Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr, kita dengar manaqibnya, ceritanya dalam kitab beliau Salatul Mugharrabin, beliau katakan ketika mengucapkan Allahu Akbar, bagaimana kita tinggalkan semua hal yang hidup dunia, keurusan kita yang di dunia, yang di langit, bahkan yang di surga, ditinggalkan semua. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari semua itu. Semua di tangan Allah ya ahbab. Pergerakan kita, perkataan fulan berjalan, fulan masuk, fulan keluar, itu dari Allah. Oleh karena itu kita sujud kepada Allah, kembali kepada Allah, kita serahkan kepada Allah segala perkara kita akan tenang ya ahbab. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ketika dia sujud, dia akan tahu kalau dia itu makhluk. Kita ini akan lupa ya ahbab. Kita ini makhluk. Kita punya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur hidup kita. Besarnya kita dia yang mengatur. Tangan kita dia Allah Subhanahu wa taala menggerakkan. Kita perlu akan sifat Allah, memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwar rahim. Allah Maha Penyayang. Wa huwal ghafur. Allah Maha Pengampun. Wa huwar rahim, wa huwal ghafur, wa huwa syakur, wa huwa qawi. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat ayol ahbab. Ketika kita sujud kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu ayol ahbab, yang paling penting kita lihat keadaan rumah kita, bagaimana salat mereka. Anak-anak kita ayol ahbab adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana belajarnya mereka? Al-Imam Muhammad bin Sa'id Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu, beliau mengomentari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad yaqul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa huwa 7 sinin. Menyuruh anak kalian, suruhlah anak kalian salat ketika umur mereka 7 tahun dan disuruh pukul kalau udah sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun enggak mau salat, boleh dipukul. Tapi ghair mubarrih. Tapi bukan pukulan yang sampai kenapa? Dikatakan karena ini anak, kalau dia tahu kalau dia memiliki Sang Pencipta, kalau dia memiliki di atasnya hal muraqib, suatu yang akan melihat pergerakannya, ini butuh untuk kita, bukan anak kecil. Kalau ini anak sadar, kalau di atasnya ada Al-Khaliq Sang Pencipta yang selalu yuhasib, memperhitungkan perbuatan ini anak, pergerakannya, perbuatannya, ucapannya. Ketika ini anak faham akan makna ini, kalau dia ada Tuhan Allah di depannya, hal Al-Khaliq Sang Pencipta itu sembah, maka setelah ini tarbiyatul aulad akan mudah. Untuk mendidik ini anak akan mudah karena dia tahu di atasnya ada Pencipta. Di atasnya ada zat yang maha azim, zat yang maha agung. Oleh karena itu ya ahbab, perlu kita perhatikan keadaan anak kita. Bagaimana salat mereka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seluruh kalian adalah pemimpin. Kalau orang tua di rumahnya, pemimpin dari rumahnya, bukan harus orang yang besar, bukan harus memimpin suatu negara atau pemimpin suatu kampung ataupun satu camat dan selainnya. Bahkan setiap orang mereka adalah pemimpin. Bahkan orang yang sendiri dikatakan dia adalah pemimpin dari anggota tubuhnya. Anak enggak punya keluarga, anak belum punya keluarga dan selainnya. Iya, engkau pemimpin dari anggota tubuhmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, akan dipertanggungjawabkan ar-ra'iyatih, atas orang yang di bawahnya. Alhamdulillah, seperti di musalla ini, setelah maghrib, jazakallahu khair ustadzana wa syekhana Ustaz Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi dan yang bersamanya Ustaz Fawzi bin Abu Bakar Al-Habsyi, setiap maghrib, setelah maghrib mengumpulkan anak kecil. Jazakallahu khair, terima kasih banyak, mengumpulkan anak kecil, diajarkan, dan banyak lagi alhamdulillah di musalla-musalla Palembang. Di tempat sini, di madrasah-madrasah Palembang, anaknya belajar, diajarkan mengaji, diajarkan salat. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap itu hal yang remeh ayuhal ahbab. Ini adalah wirathah. Ini warisan jadnya kita.
Ini warisan yang kita pegang, yang dengan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semua manhaj kita ini. Kita lihat di Palembang ini, alhamdulillah kita banyak dijaga. Tidak lain itu karena manhajnya mereka haula'i salaf. Mereka orang saleh. Kita lihat ini musalla berapa lama? Berapa tahun? Dan musalla lagi banyak. Semua orang-orang saleh membangunnya. Menunjukkan kalau mereka mukhlis, menunjukkan untuk kita sadar kalau di depan kita orang-orang mulia. Kita memiliki panutan yang besar. Ini adalah wirathah ya ahbab. Bukan ini cerita orang lama, anda akan tapi wirathah. Panji yang terus bersambung. Setiap zaman ada yang penggantinya. Setiap zaman pasti ada khalifahnya yang menggantikan magam haula'ir rijal. Perlu, alhamdulillah, perkumpulan seperti ini menunjukkan kita, menjadikan kita akan keagungan mereka haula'ir rijal. Kita berjalan di belakangnya. Inilah di antara sifat mereka yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum, di antara orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kemarin kita bahas di antara mereka haula'ir rijal, para orang tua kita, para guru-guru kita di depan kita ini. Mereka orang yang kita lihat akan tenang hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dipertanyakan, siapa itu aulia Allah? Beliau bilang, idza ru'u dzukirallah. Mereka kalau kita lihat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzukirallah. Engkau akan lihat Allah, engkau akan ingat kepada Allah. Ketika melihat mereka, kalian akan sadar kalau kalian hamba Allah. Kalian ingat dosa kalian. Kalian ingat kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Rahman Allamatud Dunya radhiyallahu anhu berkata, "Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'anil jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali." Mereka kalau dilihat, idza ru'u dzikrullah, kita akan ingat kepada Allah. Allah akan diingat ketika melihat mereka. Dzikrullah fahuwa lahum sima 'anil jibahi. Allah Subhanahu wa taala nampak di wajah-wajah mereka kemuliaan Allah, keagungan Allah, keindahan Allah akan terlihat di muka-muka mereka. Dalam bait lain beliau berkata, fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi fahum an sirril masuni khali. Mereka lah orang kullu munibin khashi', orang yang selalu kembali kepada Allah, khusyuk, takut kepada Allah. Diceritakan banyak di antara syiban orang Palembang ini kalau berjalan katanya nunduk khaufan min Allah, takut dengan Allah, khusyuk. Bahkan diceritakan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ilmu yang pertama kali diangkat adalah khusyuk. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum kullu munibin khashi', orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang khashi'. Wa kullu dhi qalbin munirin lami', orang yang hatinya penuh cahaya, hatinya bersih. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak yafugu agran, tidak menaik melebihi para sahabat yang lain kecuali bisalamati sadar, kecuali kekuatan iman yang ada dalamnya dan bersihnya hati beliau. Dan sahabat yang lain semua seperti itu. Akan tanya, ini nasihat untuk kita. Fa innahum kullu dhi qalbin munibin, fa innahum kullu munibin khashi wa kullu dhi qalbin munirin la man yushirun nas bil asabi. Bukan mereka yang hanya menyuruh ini, mengangkat tangan ini dan itu dan selainnya. Fahum an sirril masuni khali, akan tapi mereka tidak menyimpan sir dari mereka orang saleh. Akan tapi mereka alhamdulillah, orang yang bersama kita lihat mereka orang-orang yang mulia. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ayyuhal ahbab, seperti hari-hari kita ini ayyuhal ahbab, di tahun-tahun ini ataupun di zaman ini kita perlu akan hal ini ayyuhal ahbab. Kita perlu menjelaskan orang dengan perbuatan kita, bukan dengan lisan. Bukan zamannya lagi kita berbicara dengan lisan. Banyak orang lebih bisa berbicara, akan tapi kita mulai dengan akhlak kita. Kita kembali kepada mereka orang-orang yang sebelum kita. Mereka menjawab, mereka menjelaskan dengan akhlaknya mereka. Semua pasti tahu cerita Sayyidina Ali Zainal Abidin yang kita jelaskan tadi. Setiap harinya 1000 rakaat. Diceritakan beliau pernah keluar di zaman beliau masih di Mekah. Ketika beliau keluar dari masjid setelah ibadahnya, ada orang yang sedikit hatinya rusak dengan ahlul bait, benci. Ketika melihatnya dihina semua, dihina engkau ini, engkau gini, semua hinaan ada. Bahkan ke ayah-ayahnya dihina semua. Beliau pun diam. Ini wirathah. Kita cerita bukan orang zaman dulu, tetapi wirathah anak jiradih. Ini diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad turun kepada anaknya, turun kepada amaknya. Mereka yang berhak, mereka yang memiliki al-gabiliyah,
mereka punya hal yang bisa menerima sir tersebut, seperti perkumpulan seperti ini, al-ijtimaat seperti ini, duduknya kita depan orang-orang saleh, hubungan kita dengan mereka orang saleh, tidak lain itu juga pentakhilan. Kita akan bisa untuk menerima sir-sir tersebut, ayuhal ahbab. Sayyidina Ali Zainal Abidin di saat itu mendapatkan sir dari Nabi Muhammad. Wirasa Nabi Muhammad sama beliau di saat itu. Ketika disab, ketika dihina, ketika disebutkan, dicerca dan selainnya, bahkan ayah-ayahnya disebut, dia hanya diam. Tidak takut, ayuhal ahbab, tidak takut. Nabi Muhammad SAW orang yang paling berani. Abu Husain enggak ada takutnya. Ayahnya Imam Husain bukan takut. Lakinnahul wirasah. Lakinnahul wirasah. Wirasah Nabi Muhammad SAW. Ketika disab, dicerca, dihina dan selain beliau diam. Orang di sampingnya marah. Ini orang enggak ada adab. Siapa yang disesat? Ali Zainal Abidin. Imamnya imam di saat itu. Imam Ahlul Bait. Bahkan imam semua para tabi'in di saat itu. Imam Ali Zainal Abidin. Ketika dihina, dia pun diam. Ketika orang mau marah, beliau tahan. Kata beliau, biar orang yang menyelesaikan. Ketika selesai diam ini orang, ini beliau jawab. Lakinnahu, ini yang dijawab bukan seperti kita yang menjawab cuma kayak film atau selainnya, tapi ini menjawab dari hatinya. Orang yang selalu kembali kepada Allah, merasa mereka yang paling hina, mereka yang paling jauh, mereka setiap saatnya mereka mengira, mereka merasa mereka orang yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berkata, "Wahai fulan, yang kau sebutkan daripada hinaan-hinaan itu ada padaku. Semua ada. Semua ada. Bahkan banyak lagi yang belum kau ketahui." Ini orang mendengar jawaban itu, ini orang dihina. Akan tapi wirasah Muhammadiyah, dia pegang panji wirasah Nabi Muhammad. Ketika orang melihat jawaban ini, dia pun bersaksi, demi Allah, wallahi innaka labna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi innaka labna binti Rasulillah. Dia pun bersumpah, demi Allah, sungguh engkau adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa dia bersaksi seperti ini? Dengan akhlaknya. Akhlak Imam Ali Zainal Abidin membuat orang membungkam semua orang dengan akhlaknya, indahnya wirasah Muhammadiyah. Wirasah Muhammadiyah fi af'alihi, wirasah Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad ada pada ucapannya, ada pada samtuh, ada gerakannya, pada niatnya, pada ucapannya, pada cahayanya, ada pada beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi innaka labna binti Rasulillah. Demi Allah, engkau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, engkau adalah cucunya Rasulullah. Ini orang peminta maaf. Dia pun ngomong, wahai Imam Ali, maafkan aku disuruh orang tadi. Disuruh orang. Aku dikasih uang gini-gini. Oh, kata beliau. Bukan hanya seperti itu, kata beliau, udah punya 1000 dinar dengan orang di samping, iya. Ini kasihin 1000 dinar kepada ini orang. Hadza Ali Zainal Abidin. Ya, bukan orang zaman enggak. Nahnu muntasibun ila haula'i rijal. Kita yang berhak untuk mengambil wirasah mereka. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memegang hadhihi wirasah. Ini yang kita pegang, alhamdulillah, di musallain Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Dan banyak lagi pada mereka orang saleh, alhamdulillah, dan kita yakin sampai sekarang itu masih ada. Cuma kita bersemangat, semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mereka terus. Ya, banyak lagi cerita mereka orang-orang sebelum kita, ayuhal ahbab rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah perkumpulan kita ini mengingatkan kita akan keharusan kita. Apa yang kita ambil dari perkumpulan seperti ini? Bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana anak kita? Dan juga bahkan Imam Ali Zainal Abidin, mungkin cerita yang sangat diketahui oleh orang. Orang semua faham itu cerita. Ini Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ketika beliau pernah di saat beliau umrah ataupun haji, beliau mau mencium Hajar Aswad. Di saat itu di zaman Khalifah Hisham Bani Umayyah yang menjadi khalifah di saat itu. Ketika beliau datang, ini Hisham yang di saat itu khalifah, pemerintah di saat itu, mau mencium Hajar Aswad enggak bisa. Bahkan yunassab lahul mimbar, katanya. Ditarik mimbar di atas sampai dia bisa ke depan saking raminya orang. Tapi ketika datang Tal'atul Muhammadiyah, ketika pewaris Nabi Muhammad datang, haqiqatul wirasah, datang Sayyidina Ali Zainal Abidin mujarrad. Ketika beliau datang, semua orang langsung membuka jalannya. Semua menyamping. Dibukakan untuk Ali Zainal Abidin. Maju Imam Ali Zainal Abidin mencium ini kan. Ada orang di samping ini Khalifah Hisham bertanya, siapa itu? Saya Hisham berkata, aku enggak kenal, enggak tahu siapa itu. Padahal dia tahu.
Siapa yang tidak tahu itu? Padahal dia tahu, kan tapi dia tidak mau orang mengenal kalau itu Ali Zainal Abidin. Ketika di saat itu didengar oleh Sayyidina Farazdak, penyair yang terkenal. Ketika mendengar itu Farazdak, ketika ini menjawab siapa itu, kata Hisham, aku enggak tahu siapa itu. Dijawab oleh Farazdak. Farazdak penyair yang terkenal di saat itu. Akan tapi ini enggak disuruh membaca syair, enggak disuruh muji, enggak. Langsung karena dia melihat Tal'atul Muhammadiyah. Karena dia melihat wirasa pewaris Nabi Muhammad di depan matanya. Dengan akhlaknya, dengan wajahnya, dengan ibadahnya, dengan semuanya ada di Imam Ali Zainal Abidin. Spontan. Ini Farazdak radhiyallahu anhu berkata, ya sa'ili in halal judi wal karamu indi bayanu idza tullabahu qadamu hadha alladhi ta'rifu al-batha wa wat'atuhu wal baitu ya'rifu wal hal wal haram. Beliau menjelaskan ini orang ta'rifu al-batha wa wat'atuhu, ini orang yang dikenal di Mekah. Semua tanah Mekah mengenal ini orang. Semua tanah Mekah mendengar ini orang, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Wal baitu ya'rifu wal hal wal haramu, bahkan Ka'bah mengenal ini orang. Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Farazdak spontan langsung mengucap, mengomentari akan ini zat, ini makhluk yang indah, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berkata, hadza ibn khairi ibadillah kullihim wa hadza at-taqiyyun naqiyyut tahirul alamu. Ini adalah keturunan Nabi Muhammad, kata beliau. Ini anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza taqiyyun naqi. Ini adalah orang yang imamnya, orang yang bertakwa. Ini orang yang paling bertakwa. An-naqi, orang yang suci. At-tahir, orang yang suci. Al-alamu radhiyallahu anhu. Hadza alladhi Ahmadul Mukhtar waliduhu. Dia berkata ini Nabi Muhammad adalah ayahnya, kakeknya. Nabi Muhammad adalah kakeknya. Sallallahu alaihi ilahi ma jaral galam. Ayyuhal ahbab rahimakumullah. Alhamdulillah, perkumpulan ini insya-Allah memudahkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengumpulkan kita ini abas, enggak ada artinya, enggak. Tidak mungkin kita dikumpulkan oleh Allah, dibukakan niat kita. Kita dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, tidak dikasih, enggak ada. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk meminta, tidak lain itu adalah tanda Allah akan memberinya. Illam turid naila ma arju wa atlubuhu min faidi fadlika ma alhamtani talaba. Dikatakan illam turid, wahai Allah, kalau engkau tidak mau naila ma arju wa atlubuhu, untuk aku memperoleh yang aku harapkan, ma alhamtani talaba, ya Allah, enggak mungkin kau ilhamkan aku untuk meminta. Kalau diilhamkan oleh Allah untuk kita minta, tidak lain itu Allah akan memberikan kita. Alhamdulillah, insyaAllah niatnya kita berkumpul di tempat ini. Bahkan niat mereka, para orang tua kita, para habaib kita, para guru kita, para aslaf kita, Ahmad bin Hasan al-Habsyi, dan guru-guru beliau, dan murid-murid beliau, orang di zaman beliau, dan semua orang-orang tua sebelum kita. Banyak orang saleh, al-ahbab, alhamdulillah. Mereka punya niat yang besar. Tidak lain perkumpulan ini sedikit dari niat-niat mereka. InsyaAllah kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang di antara niat-niat mereka orang saleh sebelum kita yang akan memberikan kebaikan, akan menjadikan kemuliaan walaupun hanya di keluarga kita. Jangan mengira kalau keluarga hal yang kecil, ana cuma bisa manfaat untuk enggak, ya ahbab. Mulai dari keluarga, karena keluarga kalian di antara umat Nabi Muhammad. Gallahu ta'thir fi ummatil Muhammadiyah kullaha. Dikatakan keluarga kalian, kalau kalian perhatikan, ada pengaruhnya untuk umat Nabi Muhammad. Karena kita di antara umat Nabi Muhammad. Bahkan setiap individu, kalau kita berubah, kita merubah niat dan selainnya, itu ada pengaruhnya dari umat Nabi Muhammad. Tinggal kita besarkan niat kita. Kita besarkan permintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah. Insya-Allah di akhir-akhir bulan Rabi' ini, kita jadikan setiap perkumpulan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala saksi kebaikan kepada kita. Apa yang kita dalamnya kekurangan, niat kita yang kurang baik, atau suudzon kita yang timbul, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan ini kita pun akan dikumpulkan dari segala hal-hal yang baik. Keinginan kita dikumpulkan kepada kita, dan kita pun dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para mereka orang-orang saleh sebelum kita. Dijadikan ini majlis adalah saksi kebaikan kita. Ja'alallahu iyyakum min alladziina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana hadza minna wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada Al-Ustaz Ahmad Nizar bin Ikram bin Idrus bin Syahab. Mudah-mudahan apa yang nasihat
apa yang beliau berikan nasihat-nasihat bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu talqin zikir dan doa penutup yang mana alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita mintakan kepada Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah. Ala niyati anna Allah yashfi mardana khusus Syarifah Radhiyah binti Husain Ba'bud wa Sayyid Husain bin Ali bin Abdullah Al-Habsyi anna Allah yashfi hima shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'du saqaman wala alaman ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi'azamatil Fatihah, wa bihaqqi man unzil alaihi al-Fatihah, wa bihaqqi kulli man qara'a al-Fatihah. Allahumma ya man anzala al-Fatihah, aj'alna min ummatis salihah wa umurana najihah wa tijaratana rabihah. Allahumma ya syafi anta syafi, Allahumma ya syafi anta syafi, ishfi mardana washfi man awsana bidu'ai shifa, fina washfihim shifaan ajila, shifaan la yugharil ba'du saqaman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyu ni'matina wa antal qadir ala talbatina ta'lamu hajatana wa nas'aluka Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad lama yassarta umurana wa umurahum wa lama ghafaita hajatana wa hajatahum wa lama syafaita mardana mardahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarafa wa karama wa majda wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna fima amartana wa ihfazna amma nahaytana.